Bir günde dağı 3 kişiden oru табылды. Al 3 kişinin bari Bişkek şahrında. Жалпысынан бүгінде 147. Жапсаңда да секрет там olur. Жоқ дегенде свет қойып беріш керек. Апаңар оротабы? Сізге да қандай жардамдар керек? Айжы. Сізге да қандай жардам керек? Свет келселебі? Ой, әже, ұқтық әже, алыңызды, сауыр болыңыз әже. Алыңызды ұқтық әже. Тағы харакет қыласыз, ақыласа керегі зата әже. 8 тұрған екен, ол жерде ешкім мұнакей ауалын көротастыр. 8 тұрған. Деді киімін киге жүрет. Мейлі әже, сауыр болыңыз көп біле алыңыз әже. Жадан бергендердің. Ушу продуктыларды да тамақ сама жасап жесеңіз жейсіңдер де өзгөр, ә? Мейлі жігіттер, мейлі. Урматтуу элим, урматтуу мекендештер, мынакей бул үйдү келсеңер, бул жак ичкерин тартпасаң, көрүп атасыңар, бул жерде свети жок экен, мынакей жаш балдар жашайт. Колуңардан келгендер жардам бергиле, ушу свет улап берели. Урматтуу президент, урматтуу депутаттар, ушундай күндө мынакей жок дегенде ушулардын светин бекер кылып койсоңор болот эле. Карыз бар деп светин да кырып койсоңор, өздөрү квартирада ушундай жаш балдар мынакей жаш балдар менен жашап атканда ушундай адамдарга жок дегенде светин бекер кылып койсоңор болот эле. Негизи башка мамлекеттерге окшоп биз жардам бере албайбыз. Казакстандын акчалары көп деп уялбай депутаттар сүйлөп отурасыңар. Акчаңар бар, силер билебиз кандай жашап атканыңарды. Ушундай элге жок дегенде светин бекер кылып койсоңор болот эле. Ушундай малда кимдер колуңардан келип жардам беребиз десеңер, бизге кайрылсаңыздар болот, ушул үй бүлө үчүн. Бул аябай өкүнүчтүү. Биз камера тартып алып келип беребиз. Өкүнүчтүү абал. Мынакей урматтуу мекендештер, кандай адамдар Кыргызстанда жашайт дагы деле. Ушуларга колуңардан келсе жардам бергиле. Айнектен карасаң, могу сууп келе турган болсо карачы, могу жапсаң деле сууп келет да могу. Карачы. Жок дегенде свет коюп бериш керек, бергечи. Жок дегенде свет. Светин да өчүрүп алыптыр, карыз бар экен деп. İçinde bir gör tartmam mı? Bir tartmam mı? İçinde yaşon. Жардамга муктаж үй бүлөлөр бар. А биздин ыксар болсо чачтарын лысый калтырып эстафета уюштуруп жүрүшөт. Туура айтасың. Мына право иштер. Бул мамаңарда оротабы? Апаңар оротабы? Сізге да қандай жардамдар керек? Айжы. Сізге да қандай жардам керек? Свет келселебі? Ой, әже, ұқтық әже, алыңызды, сауыр болыңыз әже. Алыңызды ұқтық әже. Тағы харакет қыласыз, ақыласа керегі зата әже. 8 тұрған екен, ол жерде ешкім мынакей ауалын көротастыр. 8 тұрған. Деді киімін киге жүрет. Мейлі әже, сауыр болыңыз көп біле алыңыз әже. Ömürleriniz uzun bulsun, mürüngü yaşa bulsun.
Daim hemmemiz yana şehirde cürayız işleyin balam. Xuda ömür versin hemmelerizge. Koylarız bol bulsun. Rahmet kızım. Bol Reza mal oranslar Reza. Bilemem. May. Rahmet kızım. Razı maslardan. Dilaram adına mahavat çok kelet aldı. Yetim oldu. Yetim oldu. Daha yakın hafta oldu. Daha bir ona baksan. Daha bir ona. Bak, 1, 2, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mayın kaçak yapıyor. 70-50-70-50 şu kızga çalsanız bizim Tozaş'ta da zakat kıldık öyle koyduk. 70-50-70-05 biz zakat kıldık öyle gaz başka kız çalı otat bile deseniz. Pensiyaları kanday olur? Baldarga pasan adı berip koyarız. Adamlar birer alın siz onu. Birden paketini alsanız siz. Baldarga emin yerden olsun. Hadi. Canıldı tez ayda. Hani aytıyorum sen tezdesin. Rahmatkan. Mayla. Baldarga pata berip koysaydı. Ece berkin aytıyorum. Daş böce kanday. Onu ece gider arada biliyorsun. Tak, şöyle daha bir emeğe gerek. No, buraya kadar. Kantota soğumat çaktı. No, kimge mına bir adam. Üç adam makine koyarlar mı? Ece siz ötersiniz onu. Öter. Telefonunuzu çıkında. Çoğu, olacak. Ayrıca siz onu. Evet, seni konsan. Sen kalkan. Ma baldar mattan Ece. Baldar kaçın. Yeniden baldar rahmatı var daydı ben o koparım. Rahmat bana bizge жақсылық қылсаңдар Құдайым сілерге жақсылық қылсын, ұшы бейбітшілерге жақсылық қылсаңдар Құдайым сілерге берсін, бересіңіз, екесе берсін. Алғаныңар алтын болсын, берекелі болсындар жоңар, рахмат. Не тілесеңер тілек мақсатыңарға жеттік, мақсатыңарға жеткіле. Рахмат Ece. Oranslar meyil. Карыма. Gel kamdan ne olsun? Katpaç. Kapat kapat. Ece. Bayramın bayramı. Yemek öyle. Nasıl? Soğuk için sabah kurtacaklar. Amine. 좀 지기들 엄청 하고. Suratga tortib qo'yim da. Ha, mayli jigitlar. Hazır daha el konak Bol Ece. Oranslar ha? Bizden çada bu. Bak bizim hele. Aslan çaldı mı? Hayır, başta memnun. Ne diyeceksin? Oyuncak adam kendi ekun. Mehmet. Kızım? Monavu, Oldu Damovu. ama boldu şey oldu. No Emiler. Ama o ne balda? Geldi. No balda kapatalım. Ver koyun ama. He. Gel. Hadi, tost yapalım. Gel sizden alsın. Amin. Allah'ım evinlerge, resimlerge, kemalat evinlerge, Allah'ım
bereketler versin. Allah'ım o Kur'an'da hatma kılyapkan 113. ayetke geldim oşularda okulingan Kur'an'da savablarını hem şu ballarda ötüp ketken ota, avlat, ana, ajdad ötkenlerini robbahlarga bahşida kıldın. Hamalar inerge uzak ömür, ulu, rızka, saadet, yaxsılık bunlar. Bravo, bravo. At olsa da.